Museisa mwendwani twasyoke thiani kana tunengelelie mauvo ala methanguni ya The Daily Nation nethanguni ya The Standard. Uthio wethangu ya The Daily Nation wandikitwe it's Odinga versus Oginga na indi ni mauvo makonete muani kwa ula wende na ukuse wa chamani ta ODM. Uthio wethangu ya The Standard wona mauvo aso na indi wandikitwe ODM a rift explodes kana indi muani kwa ousu wende kukosewa wende kuongeleka ndini wa chama cha ODM na indi no soto kambililio kukunikila ithangu ya The Daily Nation. Ithangu ya The Daily Nation pia kuna mauvo angi makonete mundu mbadi na indi wesekana why bandi KRA bosses are in trouble na indi ni mauvo makonete mbadi na pia anene kana maofisa amwe anene ndini wa muvia wa KRA na ndi mauvo asuni kukonia shipping kana indi musele kana tons 55,000 siya musela indi ula wa importi wa umiwende sianza kuwetwe evandi ya Kenya. Mauvo asuni mgudhangi unengelelia mauvo wange makonete conflict kana maundu makau ni kana Kenya no maende ya kukengwa nikanda kama kakengwa kana kwena mawuya maende ya kwa Ukraine na Russia na indi madhiku indi maili kwa ikundine siakao nikenda mokitende ya Ukraine. Mauvo ange methanguni ye ya makonete utongo ikana governance ni mauvo makonete from fall kana ila chama cha KANU tabalukile na mo indi majenzi ni maende na kukila na indi ni mauvo makonete LSK election kana indi maundu mosa kwani alama na atoa iwe chamani ta LSK mbiane wa mea kana isua LSK elections. Ithangu ya kele indi ni mauvo makonete President William Ruto no kathi community kana mbaye emwe kwitwa Dawudi Bora na indi makathi ye nundu wa kwithiwa mena maundu masio ma investments ndini wa waki wa manomba maundu ma healthcare kana maundu ma uiti na pia maundu ma kisomo na indi kuitwika kana eki kumakathi ya nikendai ma support administration yake nikenda iendesye maundu ma development kana maundu ma agenda yake ya maendeleo ayasia kana community kana mbaye esu either ye key partner kana indi ando mama na mono ndini wa kutransform ndi ya Kenya to the first world economy na indi mauvo asuno methile thanguni ya keli tio thanguni ya katatu indi ni mauvo makonete stakeholders ala indi makulilie indi yu ekela ila shares 15% siongelangwe 5% nikenda with the indi shares siya silikali ati kwa Safaricom siya dhowa ndi ya Kenya ni tona kwithiwa benefit kana generate 68 billion nikenda create revenue ya vandi ya Kenya. Mauvo ange methanguni ya katatu ni mauvo makonete ulane ni nakuelesea John Mbadi ulane we Treasury Cabinet Secretary na alama ofisa ma Kenya Revenue Authority kana etwa Humphrey Watanga indi kutuka na nime risk kwitha maivu toka na mai sanction wa weanundu wa accusations siya kuignore court order so indi ni ya maunga misema ikose misele ndi sianza na indi kutuka kana ni maendi ahead na mosa 55,000 tons siya musele na indi kutuka kana locally bandi ya Kenya makumbini ma Kenya nena misele mingi ila yalitokwithiwa ikitewa bandi ya Kenya nikenda aimiasu matone kukwata osiao na indi nundu wa kuimport sindu isuka na mesele siku yande yanza na koti ijaalea indi minimo kilile na masia kana ndi ya Kenya jali tokwithiwe kitumia musele ula ukui mabandi ya Kenya nikenda ila mendini wa uimyu wo methe maende so utandiria na indi pia state kana ndi ya Kenya ni yaisi kana Kenya yeyoka yenda about 750,000 tons siya musele katikati wa mwayu wa January na mwaini wa June mwakani uyo nikenda itwike itone kwitha stabilize
kwithiwe indi baina mathina male mavo asu methanguni ya katatu. Ithanguni ya kana indi ni mavo makonete mundu ayala MP kana Winnie Odinga indi no tulile muti ODM leaders kana indi atongoi amwe ngalikoni ya ODM nundu wa kwithiwa my push kana my sukumia interest so kana mo samo ene ndini wa chama kiu na indi pia ni waise kana mena maundu mekwita mena political interest so ene na pia mena nimeku muwathula nimemu sideline maunduni amwe na indi aine na kuoya kibera kulatisi ni withiwe na umba na munene ngalikoni sia kamukunji ni waise kana bena nzeke imwe ila siendeye ba ndini wa chama kiu sia kuyose bina na pia kwitha maeka decision imwe mateu consort amwe kana andu amwe ndini wa chama kiu na indi pia no ise kana banena threatening kana no na tisia wa kwithiwa atona kubetwa kana atongoi amwe matona kubetwa ndini wa chama kiu ainena no kanisi kana no misi okani wa kana wende isa kubindia ona wata nikenda asia isi maundu maende na ende pia asia niwisi kana biandu amwe na mubango muthuku wa kwisa kuthosia chama kiu na ende mabosu no wanenete ibindane yingi ila kwai Mombasa ibindane ya chathi cha ODM na ende aine na isi kana mundu baba anetiwe the other day kana yumituke na akuliando musem kana mukalatete maundu niki na ende asia ukaitine na yimwe nikenda tusonge nambe imwe na asa baba was never a sycophant kana ende baba tula mundu na nena kwiyendesia maunduni na ende mauvo asu makonete mwane ko mundu Winnie Odinga akemanwa na mauneni kana maundu mundu leader wa ODM mundu Oburu Oginga wendese nibethiwe na mwaniko atongoi amwe ni mekwenda ende weta leader ende aende iyo ni kwina mbumbano ile na kila palaba kusiwe umbano kila mundu no kwenda wa motongoi usu alikena ende wewe thilangusa nisio yini sio saete mububwano mwingi ndini wa chama cha ODM mavuo methanguni yingi ya katano makonete uteti ni kana former deputy president mundu Rigathi Gachagua kana wenda DCP leader ne wokulilie ekali mako ya cost makwatane na chama cha DCP nikenda masia kana ngwatanio isu ni kumina the challenges ilasi ya drug abuse kana drug trafficking siende bande ya Kenya na inde tuka kana kuoya cost region kwa na MP mbe wa 20 ayasa kana no planet quick ya kambikwo nikenda popular kana wethwende ni wata kana ni waende sia mundu ma campaign sia chama chake ku yanga likone sia cost na aimanda support kana kukwatwa mbaunando la mekala ngalikone isu Gachagua inge no leile kana no leanile na ndeto sia mundu kana bandu mekwasia pe andu mana umye chama ni cha DCP madhikula kwe chama cha UDA na ende we aise kana maine umane kwethiwa meno thuku kuuno kwe matue na kuuni kwa ameakala anu kadhi ya mundu Cleophas Malala ula ni deputy leader wake asa ni mundu musio muno ni mundu brave na courageous na ende asa ethia wa na muungamo wake na ende mavoa su mamundu Gachagua na tuwa yake kana ndambuka yake kuya cost methanguni ya katano ithanguni ya thanthatu ni mavo makonete indi andu amwe ala president Ruto wolotile na asia indi andu asu malike nzamani ya kunenanisia maundu maukwati wanthi nikenda matone kuyanthi ya Kenya balona asasia first world na indi andu asu aise kana mai ndini wa ODM kana emeta ODM strongholds alani Professor Anyang' Nyong'o pena Professor Karuti Kanyinga pena Professor Michael Chege na pia pena Professor Oduor Wanyande ne waise kana andwasu ende me
amolotile nikenda methiwe ma develop miao kana policies ila itonotuma ndi ya Kenya propel kana itona kusonga nambe ikenda ibike first world status muvwasu methe dhanguni ya dhandatu na madha dhanguni ya Monza indi ni mwaboni na kuelesea makonete from Kanu's fall to Gen Z's rise indi kila chama cha Kanu chabalukile indi na mama Gen Z ni mokilile muvwasu nenda usome dhanguni ya Monza ya The Daily Nation dhanguni ya Nana ya The Daily Nation indi ni mwabwa makonete ula alama a Kenya nini na kuelesea mauma baadhi ya Kenya naende for example nitunengetwe ukewa wa mundu kuitwa Erastus Anyale naende kuituika kana aumie baadhi ya Kenya October last year naende aitie dhiko ya Russia nen undu ena contract ya meidhandatu ya wa kutoa ngali nikenda atonde kukwea family yake na ituma kumandhia siana siake kana mwana wake ula ni umwe besa cia kuthi college etuka na miaka 3 na indi etuka kana itina wakuthi ku yani wethe ya recruitiwe and then wa Russian military na indi pia akatrainiwa kukita kau ula wende kuya Ukraine na indi kuituka kana kiuni cha tumie family yake kana andu make indi mekala mena uya mwingi kuitha mate kuyaniwa na indi kuikala mena anguish na indi pia muka wake ainena aise mume wake ausuishe madhangwa secretly na nda mana kana nuku dhinde sianza nundu nda muwetea siye kupika kuya Russia mukuni asimu amuya indi novikie kuu na wiola endete quicker tiwo indi wendie kana nengiwe eke kuitoka kana manaenda in groups na we a group ni ya katano na ende muka wake asia Nyale kana ende mundu musukuma athi kuya Russia ndatuma mbesa onaimwe na indi senga kiuni cho waendete kumanda mbesa atumae ku Kenya kana asaidie musi wake na ndaisa kusaidia muvwasu meidhanguni ya Nana oidhanguni ya Nana kuna maovo makonete rights activist umwe utuiwe kotini nundu wa kwithiwa en extortion kana indi kwithiwa aketia mbesa kuma kwi muvea wa KWS kwisila judicial proceedings ni kenda indi athreaten wanda mvua su mundu su itwa Francis Awino maidhanguni ya Nana idhanguni ya kenda ni mawu makonete utande dia 14 katuni ka idhango ya The Daily Nation na indi kasoletwe kisese cha polisi bayande nini tene musikali ekwete ibose ayasa we appeal to anyone with information to come forward kana indi mekula mundu yonde wina information okay bombe kana aumile na indi bena musikali unge umete bundini akwete idhango yina sport ya ndakame kuya ndini aumite ndeni wa kiseze kiu cha polisi mao make mena ndakame akinangete ndakame na pia idhangu ilo kwete yina ndakame na aumalite bundeni nitwe nengali ya polisi yungamitu obandu na indi kiseze kiu cha polisi kiandikitwe Police Brutality Reports Desk katuni ke dhangu ya The Daily Nation tusise na ya dhangu ya The Standard udhiwe dhangu iye otondo nini na kuelesea wandikitwe ODM rift explodes kana inde muaniko ni wende kukusiwa chamani cha ODM ni wongelekete Winnie Odinga ulani yala MP kana they threatened not to allow us kana inde dimana atutisie mayeti kila tulike chamani kiu Asa we have come back home kana neto abikamusi and I am in the bedroom kana ekuya numbani siya kukoma I have even removed my shoes to feel comfortable kana nena umi ya to nikaenda ni feel comfortable then wa chama cha ODM na Asia as the last born tayilumaita ya chama kiu I must fix mistakes when I see them isini ndeto siya mundu yala MP kana Winnie Odinga idhanguni ya keli no movu su pia makonete ODM na indi maandikito ODM in tatters as party boss is forced to attend 2 meetings indi ni movu na kueleza mundu Oburu pe na meeting imwe iye kuyaka Kamega nelenge yenga likoni siaka mkunji na indi Oburu nuko nidia nondo nwe leader wa ODM kwithiwa ndini wa siama isu na indi chabata niko mana kana ODM ni ende na kuwanika na indi pia pe na group ile pe imwe isu ya Odinga ya Winnie Odinga na pia pe nenge tongo ni MP na B na Bwera na CS Wycliffe Oparanya na indi meeting isi kundu
kwili tofauti na indi kiuri choki utumandu mena makulu ma niki ODM na nimwe niki kwina meeting imwe itwa yewe baana ilingi itwa yewe kuyana on the no members ma ODM movu asuma ODM no manengelelwe dhanguni ya Keli ne dhanguni ya katatu na hindi dhanguni ya katatu o movu makoneti ODM mundui Winnie Odinga pia no manengie a warning kana no makanise mo manwe na decision si akwiyende sia mo ene na inde pia mesakana kiundi kwa affect direction si chama cha ODM sakana either wake Olani Raila Odinga nda yatona kwitikila a plan oneba ya kubetanga mundu isifuna kuma utongoine wa chama cha ODM movu asunu medhile dhanguni ya Keli na ya katatu ya The Standard movu medhanguni ya Keli tofauti na movu ma ODM ni bala ende obisa umwe wa KWS uwaye we mwene itina wakuwa musikali wa AP na owa motorbike rider na inde kuitoka kana musu mweni wende kuivulwa nitu ya Cheva na inde mususu ni wa Salim Masha Mwadori ni kwateniwe inde ukutwa motorbike rider na inde kuitoka ena miaka miongwele na muunza anadhiwe ni musikali usu wa KWS matuko miongwena matuko 14 Januari na ende kuituka kana anadhiwe asembete kau katikati wa AP na wadosu na ende kuituka kana anakuite kunia ya makaa na ende musikali usu wa AP oka Asia nukwenda anengwe kitu kidogo na nundu mundusu kuitwa Salim dana ina mbesa mwete na ende kunie employer wakwa na kunie metelete mbesa atumiwe nikenda anenge AP musikali usu nake nunokie kana the wada musungiusu wa KWS nunokie alikelela na nundu wa argument iswinde aunye guti na other musikalusu wa AP na inde na kio Salim ona mambia kwa na asemba na onuwo unadhiwe ni musikalusu wa KWS akwa musikali ya na inde Salim atwa wasibitali ni wa Coast Referral General lakini ati wa nidhayo mawasu maeletwe indi ni brother wakeo ulona mweleise maundwasu mbewa kwetwa idhanguni ya kana indi ni President William Ruto notuletwe muti nundu wa kwethi wa aikusesia kana delay ndeni wa kwe execute kana kwambia the 10-point agenda kana indi yetwa Coin 10 na ende Coin 10 no yikonete reforms kana mawaluku amwe ende ala silikali yaleta kwetha yeka yate NADCO report na ende Ruto ewa nuende yena kokusia monoke ndo chamba yake affect yani kikocha mundu Raila na ende kuituka etina wakikocha Raila President Ruto etuka neta was yekindukie na kokitwa direction ta yake mwene kuituka kana sources syndicate kana Agnes Azani ula wache kana weka lile ndeni wa meeting committee esu asa kana deliberately kana ni medhiwe mena under funding nikenda kenduke implement wana kuembesa sia sitona kuyana na pia ni malaki te kana mayana some resources ende baina sindo sikutwa political goodwill kana maundu umaki uteti ni maliki ile process isu ya ku-execute the 10-point agenda na indi kini toki tumi mundu Ruto indi utwekie kana no delay kana no ende na kwekusa kukina kabola ndeni wa ku-execute agenda isu mavu asuno medhile dhanguni ya kana one dhanguni ya kana wana mavu makonete rabies kana indi kutuka ni virus imwe indi la ekwata na wa kuisila mata na indi kutuka kana virus isu kuyo tuine wa Kamunduki village ila yesio Ngiroi ward ni Chepalungu Bomet County kutoka kana ngombe ile ni kuye mithene tatu mebetu nundu wa kwethiwa inakwatiwe ni ka virus kau na inde kutoka kana ando kana ala ngombe sio ikuye ni mekalete na wia mwingine nundu wa kwethiwa madepende ya livestock kana maundu ya kana nyama kana ngombe sikuye inde sio manenga lewa kila muthena muvwasu methangone ya kana ithangone yo ya kana pia kuna mavo makonetie mind collapse kana inde kula kwenza wa mabia andi sikutoa kwale na ende nisi ya kuyanga likone siya takwela iti ya mundu momwe muku na kibeti chake cha survive nundu wa kwethiwa manenza mabia
ena kibeti chake na indi mine isu iya collapse kana iya botan na ndini maovu asu ni makuya West Pokot County na indi kutuka kana keki neke kimdhanani wa iyo na indi after kwa lesu iyali kana ndini ma andola mainza kana miners ni mana sembie bandu baya na massive kiveti lakini umundu umeetwa maovu medhanguni ya kana edhanguni ya katano indi ni maovu makulit maitie it's Museveni 7 heaven democracy hell. Museveni weni no sindie usakwani wako ya Uganda lakini na wabe inekule yukule is that democracy hell kuituka kana Museveni ena miaka 81 na nona sa kuiwe tamusumbi nuna electiwe tamusumbe wandesu with 71.6% kilungu cha miongo muonza ne mwe uluwa yana kumanisha Bobi Wine kana Changulanyi ana akwatia 24 point something % atia kwa kube Museveni anaina kula milioni muonza bewa milioni muonza out of kura ile inakoniwe sionde milioni 14 mundu Robert Chagulanyi kana Bobi Wine ana akwatia milioni oile kana 24.72%. Ende kutoka kana Museveni no extend your rules. Ila situebo imu place kana imu tukithia one among the African leaders. Ala inde massive presidency kwa ibinda yasa. Na inde pia nitunenge twe Tedoro Obiang ula ni kwa ibinda yumwe president wa Equatorial Guinea na asurvey for 46 years. Pena Paul Biya wa Cameroon 43 years. Egebilane 43 years. Omar Bongo wa Gabona aina 42 years na pena Muammar Gaddafi wa kuya Libya 42 years na indi wa mudhetu wa Denis Sassou Nguesso wangalikone isia Congo Brazzaville 41 years. Bobi Wine aina ya maundu asumoso kwani anaisia those who make democracy impossible kana andola matati ya democracy matete kila nayo makes resistance inevitable kana inde be maundu amwe matatona kubindua edhangu ni adhandatu inde ni movo okay makonete aka inde kuituka kana kindu kiita ando kwitha matwanie na kwitha mate ukwata mwana ni tae muno maundu makonete ando bakai makwiwa na ndeni wa mutwano inde oyu akaneme kukua evu kwa miekenda makakuwa na mundu ta foreigner kana mundu wakuya lakini ituka ni biashara kuwa kana kau aikasia na ende aikatwa ya mundu kana aikathosia ukethia mundu ni tunaona muito lakini lo nasiye no nosie kana kau akatwa ya mundu nundu akutha nimegwanie amusie kana nikenda akathosia na kindu tukitwikite indi ta biashara baadhi ya Kenya nene kikatwika ona andu ange nundu wakutaka na kau eza kuikala ukethia ndigwe muyanie mena griefs kana ndu ukethia pena ngusanisio regret mbingi muno kana kula kwambia kwelila na bena betrayal mundu akemena nundu akwithiwa niwelikilie ndene wa utandithia tosu ende wa kuthosia siana ithangu ni ana nani movo makonete education kana kisomo na kuitoka na over 95,000 learners kada amanyewa be wangiri miongo kenda na itano kuma kwa national shukulu sia national na ilesa extra county schools ende maine bikia kana my name meet grade ila yitikilawa kuthi university kana the university entry requirements na ende pia kuituka kana while sub county schools excelled raising questions on admission fairness and okay kuituka kana ende jusukulu imwe sia county na sia sub county imwe ni na betie ne samu no na ende pia na maukulio ma admission fairness kula kuplace wa siana inina place wondu validate ende pia ela kwithamena boarding school prestige mavuasu makonete maundu ma placement kana national schools kwithiwa ende yina amaniwa aingi alamata nebikia university methanguni ya nana ithanguni ya nana pia niwe na mavu makuya Omabay otu kwitwa Karachuonyo kwitwa kana learners kana amanyiwa makumoto inuzu wa Karachuonyo alani at least mainyiva
ngiliumwe na maneli alama umete misi yokwati munini thini wa kilio mbunge kiucha Karachuonyo indi ni makwati ye tuwasi a relief itina wakunengwa bursaries sia 5.3 million ni ekundi ya residents kana local residents naende kuitwika kana iseso yu yitwa Auma Nyar Agoro yituka kana ni umbano indi kana ni ngwatanio ya professionals na ekali Makibiri Ward na indi metuka kana mosie etande yuni kenda make vinda amaniwa ala maumete kwa families ila sina constraints sia mbesa kana ila mbine ya kiukwati nikenda matono kukwata kisomo ubatea kubinyeka inge mvua suma koneti ya kisomo no medila idhanguni ya nana mvua mena makoneti ya kisomo idhanguni yu ni mvua mekwa sakana kilungu cha miongo kenda na muonza cha junior secondary transition kana inde ila transition ya maniwa kuma senior to junior secondary yetuka kana nimekie nesanga kubikia kilungu cha 97% kuplace yana isundeni wa junior secondary school mauvo ange medhanguni ye ya page number 9 mauvo makoneti ya ende ila sign language na ende kuituka kana NEC netulilo muti nundu wa kwethiwa mutiani wa NEC wa 2025 mausungio kana result simwe ine ona ni ya Kenya Sign Language grades ya amanyigwa amwe na ende kuituka kana grades imwe ino nanawa ilasia the amanyigwa alamate wa nesa naende kutwika ni maetie confusion ndini wa mausungio asu mamanyigwa indi alameka sign language tuwa maundu bawo ni makoneti okisomo indi bena mamanyigwa mo kwitwa Jona naende kutwika kana mamanyigwa su anakwatie anaye no maniwa wa grade 10 na akwate 64 points mutiani wake wa KJSEA lakini ndo akwetha umita musio teno kwati amoni kana ukwati museo ende ni wendie kuya mukuru wa njenga na ende kutuka osa na sia masuba akosa nyasindu ile itona kuteka aine na muthana umwe unaza saka na kilo kimwe ataya wa shilingi 3 na muthana we museo on a good day no kwata shilingi 150 kutuka kana anaende kaangili manele eyombanye pyo nikenda at the school lona yato wa Alliance Boys High School na nondo asema yake maino uwezo inde kuwe aimanda na inde ethe wake ainena ni wewie wo asia ngo yake na wendi wake ni mwana osu wake asome inde moko make ni tied up ukethila inde ndena mbesa utonga kutoa mwana osu na nebo olikile inde na asia ndo mangoya ulau mamutethese mwana wake asia enda utwika ndakitali. Okay, tuise katuni ketha ngoje ya The Standard kusole twe elephant ne kuite mundu na mundusu ekete sati ya yellow na keke mubuto wa green na yatu sia yellow sina bandu ba green bandi yatu sikinane ba green. Okay, na ende ekete mewani na keka kumaanisha maundu ni sawa akuitwa ni elephant na ende akasia Central MPs are now abandoning Gachagua since he can't deliver. He was betrayed. He has betrayed us. Okay. Nembesa. And get a cash. C ikasa Central MPs are now abandoning Gachagua. S since he can't deliver. Na H ikasa he has betrayed us. Pambe pena kibo ucholo tete Sagana State Lodge. Naende msesa mwendo ambetikilie nini okunikili wa madhango wau idhango ya The Daily Nation idhango ya The Standard. Saili zati likandatuke 10 na ndio tondo tuwe dhatu yekamu mbetu tuina mweni na tuidha tuinena nesia challenges ila siende na kuikumbila kisomo cha baadhi ya Kenya ninedha ndi kuelesi wa maundu fulani ndeni wa madhangu ayana ende unena ni wasuni watu yedi wa tue na wo mdhenani wa umundi na tida na professor umwe ende ukuitwa Paul Mwania no kwitha aituntabia ende kisomo kikumbililu hata na kusungia mokulo maingi ala ende maende na kukulia baadhi ya Kenya. Nita wa Caroline Mweni wa muteti mudia wa kunikili wa madhangu nitusiokethetie nduka adhibasa.